Dobrodošli u Financijske novosti. Frankova nagradna igra Kraljica svih kava vas nagrađuje, koja je organizovana uz podršku Raiffeisen banke, okončana je svečanim izvlačenjem sretnih dobitnika. Dobitnik prve nagrade nagrađen je vrijednom novčanom nagradom na Visa potrošačkoj kartici Raiffeisen banke. Uspješno je realizovana Frank nagradna igra. Izvukli smo sretne dobitnike i sretni smo da smo bili u mogućnosti da podijelimo 56 dobitnih nagrada. Danas ćemo uručiti sretnoj dobitnici glavnu nagradu. Glavna nagrada se sastoji od iznosa od 30.000 maraka na potrošačkoj kartici Raiffeisen banke. Ovom prilikom želim da čestitam nagradnoj dobitnici. Prvu nagradu od 30.000 km na Visa potrošačkoj kartici Raiffeisen banke osvojila je Tehvida Hasanić iz Maglaja. Presretna sam što sam dobila glavnu nagradu. Frank jubilarnu kafu koristim i uživam u njenom okusu sa svojim prijateljima i komšijama. Podsjećamo, svi oni koji su u roku nagradne igre poslali bar kodove sa bilo kojih pakiranja jubilarne kave do 15. juna ove godine mogli su osvojiti neku od vrijednih nagrada.